Hallelujah, bazalwane. Amen. Thatha ithuba balwane. Ngithobe phambi kwaMncwele. Ngomnikati walenzawo. Hallelujah. Ngithobe ebuholini benceko. La yente yabayifounder yalebandla. Umphostoli beMasilela Anamanga. Ngithobe ebuholini benceko. Babe Mkhwanazi Anamanga. Ngithobe madikhono onke ebandla. Ngithobe kuthi yonke inceko. Ngithobe kubabe nabomake. Ngithobe nakulabasha kanjalo nabancane amen lenkosi. Hallelujah bazalwane. Hey mhlenkulunkulu bancane. Inthando yakhe kunye nje ukuthi ufuna umuntu. Amen. Ufisa nje ukuthola umuntu. Konke lokunye bekungaba khona bazalwane kwendele. Kodwa yena nje ufuna umuntu. Amen bazalwane. Umuntu wamfuna angamdali bazalwane. Kungako nakafika esigabeni sokuthi sokudala umuntu kwahluka kuyo yonke indlela bekadala ngayo. Because umuntu besavele amakhele space lesehlukile nesigaba lesehlukile. Hallelujah. Abemende waba ngumuntu. Hallelujah. Walungela ukhona yena nje. Amen bazalwane. Beka ngakwenda uNkulunkulu bazalwane ukuthi le ndalo yonke la idalile ikhulume uthi mkhona. Amen. Bathi wathina ukuthi kube umuntu. Amen bazalwane. Akusilo iphutha ukuthi akhe umuntu. Amen. Futhi nawuthi uyabuka kude konke lokwadala bakuzamile ukwakha konke lokho. Ba-enjoy-ake bazalwane. Balakhile lapho. Amen bazalwane. Bathi umuntu ngike ngathi ngiyafunza malanga ngilenzele ngemva ukuthi eChina batakhele imoni inyanga ekhanyisa ebusuku sebayakhile baneyabo. Amen bazalwane. Lokho kuthi yonke le ndawo bangayakha phandle komuntu. Kungako athi umuntu lolungelwa ukuthwala uNkulunkulu bakhe. Amen bazalwane. Kwangathi siphile emhlabeni singathi kunye uthi uNkulunkulu ufuna umuntu. Lokunye akanandzaba nawo. Lokunye ngokwenda umuntu ukuthi ajabule but yena ujabuliswa ngumuntu. Amen bazalwane. Iba inkulu injabulo yaNkulunkulu ngalesikhathi lo muntu sathi discover ukuthi ungubani. Wakhona be-identify. Amen bazalwane. Because umuntu uyaba umuntu but angadadi ukuthi umuntu. Amen bazalwane. Ayimbonye esathana ingcondo ayehlise ilevel yemuntu lapho uye bazalwane kube nguye lo wehlala. Mehlise azagcina ngawadi umehluko phakathi kwemuntu nendalo. Amen bazalwane. Yinye indlela yokudiscover ukuthi umbani. Ufike uyive ukuthi ubuyele kuye. Because lithi livi lakhe salahleka bazalwane. Salahleke ideni. La bekabeke khona umuntu. Wafike sathane wameba umuntu. Wasuyalahleka ekubeni kuNkulunkulu. Kusukela leso sikhathi bazalwane empeleni lithi lelivi lakhe before adale konke bese athi sikuyobika saphenza kanzi umuntu. Amen bazalwane. Nawufunza incwadi yaSambulo lithi manje wathi ngaphambilini ukuthi uyawuthumela Kristu. Amen bazalwane. Then wayenda le purpose yakhe yaphelela. Wamletha Kristu ukuthi akabuye agcobe umtimba wokuba umuntu. Ade ukhona kulanza umuntu. Amen bazalwane. Ngiyamjabulisa ke uNkulunkulu kwathi ukuthi so uyidiscover le purpose yakhe. Uthi ekugcineni kwabo konke kwaba ukuthi amdale umuntu amnike emandla ekuba umuntu. Avume nalokho ukuthi sathana entomeba umuntu. Amen bazalwane. Bese ekugcineni uyambisela umuntu ambisele sathana sede la ngaphinze akhona ukumdonsa ngakobheka umuntu. Amen bazalwane. Wasuyabona ukuthi
Ngileso simo leso esasibanga ukuthi sikhone kungena ebungcweleni bakhe. Haleluya bazalwane. Nase sikhonile kuncoba silwe silahleke sitholwe sibuye sincobe. Because bazalwane nase uncobe the highest level yekulingwa. Bese Satan uyaswela ukuthi utakulinga ngani. Kungako lithi live laNkulunkulu ngalesikhathi alinga Jesu ehlane. Wamlinga Satan ngahlandla kanzelana. So lokufana nesaba solagalela eKhalidari. Amlinga ngaleli futhi bazalwane. Amen. But each time amlinga Jesu wamnqoba. Lithi livweni lakubona ukuthi vele uyamnqoba washaya. Amen bazalwane. Kufanele afika Satan asilinge azafika esigabeni sethi athi ukuthi sitamnqoba kulapha silinga ngoba kunecha yakhe ukuthi akuthima bazalwane. Akaphele manje Satan unengani kahle. Amen. Unengani buya njalo but each time mina nawe sincoba lokulingwa from lokuncane bazalwane. Kuye ngikhula uzofika lesinye isigaba ukuthi ukuthi ngabe mbamba bonke abantu bayingcebele ngingcabo. Amen bazalwane. The more ukhula fana nekuthi baye basinabadlala emakhadi bathi kunengculo. Fana nekuthi utawugcina Satan akhipha ingculo yakhe. Wancoba yona uqala kuhlangana ukuthi then ndawenda njani manje ulwa nalo. Amen bazalwane. Ngongcile ungole lencwadi yaLuka bazalwane ngisawuthola umbiko ukuthi kumele kube khona ukukhuluma ngaphambi kwebandla laNkulunkulu. Kwabona lokho banyale ngingawengilide. Haleluya. Kumusa. Amen bazalwane. Lithi wongelo nendodzana unebufakazi. Bufakazi bami nje bazalwane. Haleluya. Encwadini yaLuka chapter 5. Ngicela sibuke saqala verse 18. Siyafika verse 25. Amen. Hallelujah. Incwadi yaLuka chapter 5. Sitaqala verse 18. Luke chapter 5 sitaqala kufunda verse 18. Ngaphasi kwesihloko lesithi Jesu uphilisa umuntu lofela uhlangothi. Verse 18. Lamanye emadvodza eda atfelelenye indvodza ngeluhlanga leyayifela uhlangothi. Etama uyingenisa endlini ayibeka embi kwaJesu. Ehluleka kuyingenisa ngoba abantu bebabanyenti baminyetelene kakhulu. Ngakho ke bayayethwala bakhwela nayo endlini eluphahleni. Bavula sikhala bayehlisela phansi ngeluhlakalwayo bayibeka embi kwaJesu. Jesu nakabona ukukholwa kwabo lokungaka wathi ndvodza tono takho tithethelele. Bafundisi bemthetho nebafarisi baqala bavungatela bakhuluma bodwa bathi ngubani lona lohlambalata uNkulunkulu? Ngubani longathethelela tono ngaphandle kwaNkulunkulu? Jesu wakubona lokubutana kwabo wabaphendula wathi yini lena leniyibuta etinhlitiyweni tenu? Ngokuphi lokulula ekutheni uthethelelwe tono takho noma ukuthi sukuma uhambe? Ngidanikhombisa ke ukuthi indvodzana yomuntu inemandla ekuthethelela tono emhlabeni. Wase uthi kulobe kafela uhlangothi ngithi kuwe sukuma uthathe uhlaka lwakho uhambe uye ekhaya. Ngekuphakima kwelizwe lendvodza yasukuma embi kwabo bonke. Yathatha uhlaka lwayo yahamba yaya ekhaya idumisa uNkulunkulu. Bonke abantu bamangala ngekwesaba lokukhulu badumisa uNkulunkulu bathi maye thina sibone izintfo letimangalisako lamuhla lapha. Amen. Siyabonga baba wethu longcwele namhla sifike egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.
Siyabonga siphephelo sethu ingwenyama yethu wethembekile uNkulunkulu wethu lonemusa. Tholile uNkulunkulu wethu longcwele indleleni letehlukahlukene. Wasethwala babe setasatofika mnandi lithendele ihlangana. Sesikhona phambi kobuso bakho uNkulunkulu wethu lonemusa. Babe sifuna livi lakho silambele lona. Babe somele lona nanamuhla egameni likaJesu. Sesuthise ngalo dwala laphakathi. Ngoba lona likuphila. Thina babe wethu lonemusa sizindle ngalo. Sicabange ngalo babe imihla nemalanga wethembekile Father God. Usalaba uNkulunkulu wethu longcwelela namuhla. Babe sivula indlebe zethu siyakulalela. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Babe wethu lonemusa liwele emhlabathini lovunzile. Vula babe inhliziyo ngamunye nangamunye. Vula babe indlebe zethu takomoya. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyalemukela livi lakho ngegama likaJesu. Baba lisiyale lisiphilise. Alisikhuthathe dwala laphakathi. Nelihle igama lemfeni wethu Jesu Kristu. Usisa babe wethu longcwele incebukade yakho isalaba. Fihle babe mancebeni akho. Yambulele Nkosi tambulo ngegama likaJesu. Inike babe sibinzi ngegama lemfeni wethu Jesu Kristu. Asifuni kuva yena uNkulunkulu wethu longcwele akhuluma. Kodwa sifuna kuva wena Nhlobo lwakho ukhulumisana nezimpilo zethu namuhla. Uyinkosi lenemusa. Uyinkosi lethembekile. Siyabonga dwala laphakathi. Siyamelana nesithana namhla kusihlwa. Lesiyalukisa ingqondo sebelivi lakho ngegama likaJesu. Babe sithi wena sithawude sabelo ngegama likaJesu. Babe siyabonga sibonga kwethembeka kakho kithi namhla. Babe wethu lonemusa kangaka. Selaphe babe ngelivi lakho egameni likaJesu. Babe siyacela in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane incwadi esifunza kuyo noma ke indzaba esifunza kuyo. Indzaba lesicishe sithasiyadi bazalwane. Amen. Indzaba yami noma ke inkulumo yami ngiyisihloko lesithi faith brings forth salvation. Amen. Ukukholwa kuletha insinziso. Amen. Dotsi lokunye ufuma ngani ngoba phela nasithi usinzisiwe sisho ukuthi usowuyakholwa. Amen badala. Uqala lokukholwa bese kuda insinziso. Praise God. Amen. Uyayifakaza namakho lenzaba bazalwane ku chapter 2 wakhe na ufunza verse 1 na 12. Amen. La sikhona khona bazalwane lesikhathi Jesu asafundisa elinkonzo yakhe ukufundisa laNkulunkulu. Haleluya. Amen. Semkhanza usenzaweni usolakala ukuthi indzawo yaseKapernaum. Amen. Amen. Usolakala ukuthi kwakusendlini yabo uBophita. Haleluya bazalwane. Lithi abefundisa Jesu afundzisa tathe temthetho. Lithi manje baphuma kutonke lamadolobha aseGalile. Amen bazalwane. Amen. Afundzisa ngetathe temthetho of which labo thishela bebavele bahlala lemathempelini. Hallelujah. Amen. Asafundzisa Jesu it's like kwakuyi workshop yabo thishela lelo bayofundisa. Amen bazalwane. Amen. Lithi ke akhona lapho Jesu wakufike lugcobo kakhulu lwephilisa. Amen. Lufikile lugcobo lokuphilisa but Jesu ubhizi ukufundisa. Bebakhona nalabanye abantu bazalana ngoba lithi leli laNkulunkulu kwakusiminyaminya because siyadibazana la behamba Jesu khona behlala usiminyaminya ngoba abantu ababona imimangaliso emikhulu. Abantu la nemandla khona bayananzela bazalana. Babona imimangaliso bayalandzela abantu. Empeleni ngisayibuka nje lenzaba ngithi sikhavele ukuthi akusiko ukuthi Jesu bekela lemimangaliso naye ebeyimangalisa yini noma ke ngoba bese kuvuleke lithuba. Amen. Lemimangaliso beyiye kwenta labantu bathole ubufakazi bona
lokuthi kunemandla kangaka kuyena khuluma ngako Jesu. Ngikhumbula phela nase enena umangaliso wekwabatingo. Amen bazalwane. Wokubasuthisa ngetingwa leti 5 yes. Ngetingwa leti 5. Leti fish leti 2. Amen. Lithi leli vina bacimeta Jesu abheke eDulo. Impela ngithwabo eDulo ngisho sokucina. Ngithwabo eDulo. Ezabuke eDulo unemagama la washo Jesu uthi babe ngwende lokho uze kuthi bona babone bakholwa mina ngiyathi into wena amen but for ukuthi bona babone haleluya bazalwane then ke afundzisa Jesu nginaka lokuthi la verse 1 kuthiwa emandla lapho igcinena lesona it's emandla enkosi abenayo ukuthi aphilise labagulayo bathi abaphilise Jesu labagulayo lokutshela kuthini nemazalwane abakefiki the right people bekumele ba receive ukuphiliswa ekuguleni haleluya until ukhamne lamanye amadoda usinaka wachaza Marko athi abengifona amadoda aphethe emhlaba lunemuntu logulako laphansi sokugula isikhathi so uze usithwala amen bazalwane kusho sale sabheka reading because nasathwala ngehlala so sekude nakhona ndendela ngona lelinye lokumusho lithi abefe ehlangothi zemadozana loshaya stroke amen bazalwane kunesento lasendako lamadoda nakaletha Jesu nakaletha lendoda kaJesu alisa abantu lese bebake bazama inendalo bahlangana benda konke lokusemandleni ukuthi asitakale lokugula kwakhe but bangakhona ngoba lesento sabo silingisa nasento semfatho wemoto amen bazalwane iyachaza ke ngale kumfatho wemoto ukuthi uzofika lana nje behamba haleluya bazalwane lithi abesagule sakilaphise sangena lutho samphume elikuhluleke konke lebasama amen bazalwane lithi ngale kumfatho wemoto nomfatho wemoto kwaphinda sayothumbelekela esiqwini lebesikade Jesu lesenda ukuthi kube likhuni kuyofika Jesu waphinda ukuthi abe determined endondweni yakhe ukuthi ngifuna kuya lapha nalabazalwane laba lesidibana nabo ke labazalwane banaloko haleluya lithi lelivi bathi mabafika bakhanza ukuthi ngeba khona kungenisa kulendlu lithi manje kulendlu bekusimenyamini kude ngisho sikhala ngale makho uyichaza ukuthi bekude ngisho sikhala sekubeka inyawo bathi nabafika bona baba bathi bakhanza ukuthi hayi kude indlela lesingangena ngayo lithi abasho ukuthi hayi ke kungcono sijike noma ke hayi yasimmeleni la ngaphandle kumuntu awucetha la kwendawo beva kwazi ukuthi lento labayitele into lemele yenteka masinyane amen bazalwane I am sure ukuthi le ndoda lebeyithwele igula beyathi ukuthi liwapi and beyimuke bekuqala amen bazalwane ngenteka ngiyo lebeyibaphushe yenze emadoda nibiliseni lo muntu osikhulunywa ngaye ngala haleluya bazalwane lokubanga ngisho njalo bazalwane ngibanga muleli verse lelithi nasamkhulumisa Jesu uthi kukholwa kwakho amen akasho ukuthi kukholwa kwalaba labaphethe lokutshela ukuthi kungenteka kube ingcoco lebe serious ekhaya ulwako bekhabazana le yabanje umhlangano amen ufuna isilo kube nalabathi lo mthulu na mina ngitsina kangaya kuphi kube nalabathi mina ngitsina kangaya nana yakhulumela athi ngiyaniva konke lekusho kodwa nakungake sengifike kuzibani amen bazalwane ungathi lesimo lesi bese bahambe bonke lokho bahluleka ukuthola isimo saya ngemba west amen lithi lelivi bathi amen edama wingenisa endlini ayibeke embi kwaJesu ehluleka wengenisa ngoba abantu abaningi baminyedelene kakhulu ngabo base bayayethwala bakhwela nayo eDulo ephahli
Nawubuka abazalwane imilando noma ke nabaveta labadadisha imilando bayayiveta ukuthi le live la Israel beli kanjani. Haleluya. Ngalesikhathi seMaroma. Amen. Lama bhilidi lebakhiwe lapho bengafani nala ethu. Uthi lithayela nje nasezobabulela bazwabelela lapha kuvuleka imbombo. Bebakha na something lengayifanisa nesemende. Yabona nakwakhiwa stairs bazalwane. Bekungcingwa naletulu lephahla. Because nawulandzela nawuyifunza ngalana kuthiwa bavula imbombo ethu lephahleni. Nawufunza lelesingisi lithi they remove the tiles. Of which bekungasilo umthayeli. Wabita sibaselende usemende mina ngingashifanisa nesakhono sibekungisemende lapho. Wabita sibayombora the determination lokusho ukuthi le nhliziyo yabo lebe baya kubo bekungilona themba lecini. Amen bazalwane. Amen. Lithi bathi enhliziyweni yami ngathi ngiyambona Jesu ababona from the time beda bathaqhubeka mfundisi. Ababona bayothi ngcu eminyango bakhanza ngeneke aqhubeka mfundisi. Ababona bajika babona bona singaqhamuka ngakuphi. Aqhubeka mfundisi Jesu. Wathi ngikade balivula iplan sasicancela angibadi lapho bathathaphi bathi baqala bathi baqandile bayosebenza lethu. Angibadi abambekephi leso sikhathi mayithatha bebambekela eceleni bagubha la eceleni angathi basi lithi leli laNkulunkulu kwathi bese bayamehlisa bamhlise direct usinana ichaza ngakho asibamehlise la direct la ngoJesu. Amen bazalwane. Amen. Lithi leli noqhubeka ulifunza Jesu nakabona ukukholwa kwabo lokungaka wathi mvonza Ntono dakho mthethelela. Amen bazalwane. Athethelelwa ntono dakhe. Haleluya. Ngenxa yokukholwa labedela losho sibonga 5 bebabambisene lokukholwa. Haleluya bazalwane. Amen. Uthi le Jesu Ntono dakho dithethelele. Uthi le verse 1 Jesu abephethe emandla ephilisa. Kwakufika ukugcwele kusaturate emandla ephilisa that day. But bekafundzisa. I'm sure ukuthi lebe abafundisa bese bafunza bekunempilo batithatha la kusho uJesu. I'm sure ukuthi ne picture bese bayipaintile ukuthi ungubani uJesu according to what he is teaching. Amen bazalwane. Amen. But there comes the man. Bafike bavula imbombo bambeka nalokulawo in front of Jesu. Ungathi bathi nasesifike la kuwe wena nako konke kokubisela lesimo lesi sibe lendlela efanele sibeliswe. Uthi Jesu ndodza unodakho mthethelela. Yena basho njalo Jesu bagucula kucuba leclass. La kucuba leclass yey manje loyo. Sebabuta yena no Jesu. Bebamlalela ola lokubeva. Sembani loyo longathi yena Ntono dithethelele akakasho Jesu ukuthi ngiyakuthethelela Ntono dakho. Uthi Ntono dakho dithethelele. Amen abazalwane. Amen. But ngoba bona they really didn't believe enzabeni ekuthethelela kweNtono. Hallelujah. But isitona bona bayigeza ngolisiko lamaJuda. Yes. Basangana ngoba ngasibasangana. Uthi ngasiba abotha konke lebe basola kusho. Hallelujah bazalwane. Nawufunza lo verse 21 uthi bafunzi nomthetho nebafarisi baqala bavungatela bakhuluma bodwa bathi ngibani lona uhlamba uNkulunkulu ngibani of which olelo Jesu uyafundzisa but they don't know ukuthi ngibani. Amen bazalwane. Bathi ngibani lona uhlamba uNkulunkulu. Mina lokho ngitshela ukuthi they didn't accept Jesu as uNkulunkulu. Noma ke Kristu ke indodana yaNkulunkulu. Ngoba nabathi ngibani lona bazalwane. Na Amen. Amen. Nakungasuka indodana yami ihlambalade mina bazalwane. Ithi na ihlambalada le ndodana tive indlebe letinye ukuthi iyamhlambalada.
Angibanga ukuthi bangabuda ukuthi umbani lona uthi angahlangana amake masikele. Instead bangathi watiwa nguye kangcono make masikele ngoba iphotana yakhe. Hallelujah. But lesi statement sithi umbani lo of which bafaka umkhathi bonanya lokuthi khweshela le hayi ngaNkulunkulu bakhweshisa Jesu uNkulunkulu. Of which bakhweshisa yena kuye. Amen bazalwane. Amen. Bathi umbani lona kuthi angahlangana kaNkulunkulu. Mbani of which bavungatela kodwani abamconsi uthi wena umbani. Bathi umbani umfulana njalo bazalwane suka iphaka. Amen. Nakathi umuntu uyamuva uthi angathi lo muntu uyadiva uthi amen. Athi uyamuva uthi suka iphaka. Uthi wonke lo nabaceleni sale abuka lolo room. Hallelujah bazalwane. Bathi ke umbani lona kuthi angahlangana kaNkulunkulu. Mbani ongathethelela tono ngaphandle kaNkulunkulu. Uthi umuntu wami Jesu engafundisa ngaNkulunkulu la. Akasho Jesu ukuthi tono takho sethethelele ngabani. Hallelujah bazalwane. But basuka indlwabani. Mbani ongathethelela tono ngaphandle kaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi ke verse 22 Jesu wakubona lokubutana kwabo wabaphendula wathi yini lena lenibuta enhlizweni tena nguphi lokulula ekutheni uthethelele tono takho. Yaphinda Jesu akasho ukuthi mina ngikuthethelele tono takho. Ebazalwane Jesu la Nkosi yami. Jesu la abengasebenzisi nayi authority la ilandla siphambanweni. Hallelujah. Abesebenzisa le authority ukuthi he is God. Hallelujah bazalwane. Abesebenzisa le la ilandla siphambanweni le yenda ukuthi thina sonke ke sigcine sithethelele. Lapho lo mndeni lona wathola a special portion ukuthi bayothephiswa kunayi authority lebekungamele thina silandwe ngayo noma sitothethelelwa ngayo. Thina sithethelelwa nganayi authority lebuye siphambanweni. But lona ngenxa ikholwa kwabo banikwa ukuthethelelwa before nakagcwala inkonzo yaJesu ukuthethelelwa. Amen bazalwane. Akasho Jesu ukuthi ngilo lo ntethelelwa of which laba bathethelelwa uNkulunkulu mathupha. Hallelujah. Le ndvodza le yathethelelwa uNkulunkulu mathupha. Akasho Jesu nala ukuthi nguphi lebengcono ukuthi senguthethelele tono takho noma ngeNkulunkulu sokuthethelele. Uthi ngeNkulunkulu ongcono ukuthi ngithi uthethelele tono takho noma ngithi sukuma uhambe. Amen bazalwane. Amen. La kule verse le bazalwane ngikhanza imessage lethi ukuthethelele tono kwaJesu bumelapha. Amen bazalwane. Ngoba uthi Jesu like ukuphi umehluko ke ngoshito namthide sothethelele tono noma uthi sukuma uhambe futhi nanta usukuma uhambe sokuphila nizolashika. Because the people letimbili atihambi ngekushiyana bazalwane. Hallelujah. Uthi Jesu ngidanikhombisa ke ukuthi indodana yomuntu inemandla ekuthethelela tono emhlabeni. Lokho umkhombisa ukuthi nginemandla ekuthethelela tono emhlabeni. Ofuthi ngisangacala but ngiyamkhomba ukuthi nginawo lamandla ekwenza lokho. Praise God. Uthi ke wase uthi kulobe bafehlangothi ngithi kuwe sukuma uthatha inhlangano lakho uhambe ekhaya. Amen. Lithi ngikuphathe ngokweso. Le ndvodza yasukuma embuka bonke yasahlangano yahamba ekhaya ijumisa uNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Hey bazalwane indzaba yokuxhwala yekuba sesimeni sekugula uzugulele kufa. Simo lesibekeka kuso sibekwe sona thina namuhla. Hallelujah. Amen. Siyabulala sono
sikudle sono, sikubophe sono, sikubulale ihlangothi uzube sesimeni sokuthi you are about to die. Amen bazalwane. Sidliwa nje sono. Kungabi sebudlelaneni naNkulunkulu. Ukwena ube vulnerable ukuthi sono sikudle sikucethe siyadlana sono bazalwane. Sikudle enyameni. Ngaphandle kokuthi sokuvela uphekile ngekhathi sitesta ukudla nalenyama. Sikudle sikucethe enyama. Lo mkhuluma bazalwane kunebantu abasefitaladini. It's so unfortunate ukuthi la sothini sikuva ngendzaba. Amen bazalwane. Ngiyalithola ithuba lokuthi ngiye kule livela bomakhelwane eSouth Africa. Bazalwane. Lo mkhuluma ligcwele litaladini khona. Emadrotha bomake banabasha balele etaladini bandulu. Bana lo semtimbeni balele and batsakile. Lo batsakile nema drugs. Bawaqala bakhombisa ngoba bazalwane iqiniso lithi akusiso sona kuphela. Amen. Sono unokuthatha le decision. Empeleni ngilamandla la kwende wathatha le decision yempilo. Lokuyobheka noma ngekuyonatha noma kuyophila leyo mpilo leyo usuke sathane safuna kubonakalisa ukuthi wena ungubani la ngekhathi. Amen. Uthi wena une decision lo yendile. Therefore na uvumile ukuthi sowuwakhe bese ke wendela live ithatha libona ukuthi wena wakho. Because live ngeke khona bazalwane kubona nembeza wakho. Ngeke khona kubona ukuthi ngiyiphi i-decision lo ithethe wena kuwo onke lakho. Then sathane bese uyakunamela ke emaleni uthi walo mbone phela namkhanza angasaphili bezalwane sathana yakubuka umtimba wakho ungaphili kuwo kuphile nje yena nenzando yakhe. Haleluya bazalwane. Labantu labalala italadini ngalesimo leso akusiko ukuthi bayafuna akumnanzi bazalwane bashusha emakhaya aqolele ukuthi namani limshaye aze afe kunekuthi ayekele just into yinye la sayibambele ufuna kuyoyithengisa atothola nawo afuna ukubheka ngabe ngabukela ingabazana lapha enansi uyaqhamuka lo body lo make uphethe ibhodlela amabhodlela bothapha ufike uthi nakazama ukudonsa lesikhwama kulo makhana soma usibambile ulenzile ibhodlela lathapha nama 2 liters lesonatha ngawo bazana walithi hlwile ibhodlela wadla phasi bamemenda la edrobheni juba bayabadile vele bahlala ba-abundant bamgijimisa bambamba bamshaya alende ndlela ebhodlela bamshaya wopha abathemile manje akaliyekeli ngalo ngazona lezo ngeke laphanya lo ungimesa ngane bamshaya ngale nabacetha uyothengisela lo mningi athole uthi amana athole kokubheka leso sikhathi ngoba lelo bayibhema bazalwane iyesabeka bana bethu. Amen. Iyawudla lo mtimba gcine kulo mtimba lotshela wena ukuthi kuphi yini kanjani hamba ukhalela ukuthi umntana weba yonke into lekhona endlini akusuye bazalwane sekulo mtimba yatendela akuzahamba yini. Amen. Then ayifika ke endvodza uthi Jesu uthethelelwe angadili nale outside place uthi sawuthethelele ngenxa yokuthi ukholiwe sawuthethelele intwana yakho. Uthi Jesu ngiyakubona ndvodza lokuthi ugula ngaphandle ugula wakho uqale ngekhathi. Amen. Ugula wakho uqale ngekhathi therefore uze sithithele ngaphandle funa ngiyoqala kulona kule ngekhathi. Go-out bazalwane thatha umuntu uthi umnikise rehab. Rehab bazalwane lebibhedlela lesebadivula lokuzama ngeke sabantu lama-drugs. Baya rehab babuye bahlobile kuphela 2 ngavila buye. Because kule ngekhathi lokumbangela nama-drugs. Haleluya bazalwane. Akunenzaba ukuthi uhlupheke kanjani ngoba nale rehab iyahlushekwa bazalwane. Ngake ngabona lo mnye baba kule documentary wakhe umntana abeleko 22 years angenelela na-drugs. Amen. Lenemali enabo sabisile mahlamba rehab wabuya abuyela aphile 2 months noma leyo nyanga abuye wathi namthatha ayomkhulula egarage nesiketana wathi this time rehab ukude udawuguluza ucedzele lokuchuchisa uyake siyabachukisa
60,000 bagule mali awugula uzucethe ula eplanini amen kinga ingekhathi uthi le Jesu lokubanga ngathi uphile nampimbeni ngaphandle nalo kungekhathi funa ngicale mina ngikuthethelela le ntono letinto natibonakala la ngaphandle nyana Sathane ke bazalwane lo yatiko lemfihlo sezulwini walivakanye lekuthethelelwa kwentombi sukuma kwemindlwabana kude kuthi umuntu awuthethelelwa ntombi lona lesapronounce akuthethelelwa kwentombi udeserve ngisho ukufa because nayithi lenzaba lo mhlamba lata kumuntu automatically wathi uhlamba lata kumuntu udeserve ukugcotshwa ngemanje amen of which le accusation bebambeka yona noma le ndlela bayibeka ngayo the next thing bekumele sijesu agcotshwe ngemanje amen ngoba untana ekuthethelelwa kwentombi something lengafanele yendeke ngamane ngifake amavesi esimongweni ngigeze ngesiko lemajuda ngikhethe ukudla lekumele ukudle silungeze ngikwentele esonweni it's fine sathana bamanje amen bazalwane impi yemajuda nenkolo leyenda naJesu kwakungiloko bazalwane uthi abafuni lokho kuphume legonyuluka le bangiyo la ngekhathi bafuna kwena la ngaphandle tawuthi le livla uNkulunkulu nihlobise emathuna niyawahuka ngaphandle kubeka amahle kanti ngekhathi adidikuko bebafuna lokho baFarisi nebaSadusi bebamcoka ngalokho amen bazalwane of which icebo laSathane njengoba nanyalo sendile bazalwane Sathane uthi ayimind khondana gcwale khonde lokho ezindabe ngekhathi ngidolete inkulu ngihlobela ngaphansi fine akanhluphi Sathane ibandla lenjalo bazalwane bonke khamba kahle kanje lenjalo yagcwala futhi amen lokho ezingekhathi kabe kufuka ngelolete inkulu but leli thuna la ngaphandle lihloshiswe nje ngamathayisi fine akukhambe ubebandla lento ofuna lokoroba ngekhathi qala ungikhali lo ngabazalwane ethi lenzaba kwahloba la ngekhathi lo lokula ngaphandle kuyadiwela amen bazalwane lithi ke babe sebavuka idlwabana bamvukela Jesu ngenxa yokuthi ukhulume ukuthi ntombi ngithethelele futhi bebangeke bangenelane kube Jesu afike nje wabeka isandla wamlula awushada ngathi ngempala inkinga yabasethena uthi uthethelela ntombi haleluya bazalwane bedile bazalwane enkonzweni angithini bazalwane babamemile bazalwane babamemela enkonzweni haleluya nemesihlobo umeme umndeni bameme nje baveyosini bede enkonzweni ungazi uthi ngilamajonza la5 no4 lothwele nale thwele ayeda etalenzawo kule ndlu bekuthiwa Jesu abekuyo bafika bayagula bazalwane baxhwalile baxhwaliswe sono bangena bafuna ukungena angisho njalo bazalwane bafuna ukungena base bakhanza kunetiminyamini bavimbela sangakhona ingeke lineni labo bajikile of which it was a big mistake hallelujah lithi lidla uNkulunkulu kufanele ukuthi nabakhanza lesiminyamini bese bayathumbelethela bathumbelethela lokho batakwendiswa into yokukholwa bangathumbelethela bazalwane kude lo yomncamlisa labantu receiver nabafika la ngekhathi haleluya ngoba Jesu uthi asibalethe kuye then yena yenza abasinzisi thina sithi amandla kusenzisa bazalwane amen Jesu kuphela lokhona kusenzisa la madoda la mfosa ayilethile le ndoda seyisembi kwa Jesu iphisinziso ngenxa into inkhana iphuphi lithi nawuchubeka lapha ku verse 25 maybe 24 uthi manje wabe sothi kuye suma umthetho ehlakala kuhamba kwabe kuphelela kokuphila kwakhe akazange Jesu adingena lokuphila nalokugula kwangaphandle uthi kumbe ngegama laNkulunkulu ngithi phila haleluya nasamthethelele ngekhathi wathi sukuma waphela lo ngaphandle haleluya bancane then
ngithini bazalwane ngithi sowusithethe step sekutongena kule ndlu lenesiminyaminya vuma phela uthi nakungangeneki bese sowuyobhora imbobo leta uconzana naJesu direct ngithini ngaloko bazalwane ngithi nawutawukhamba utobhora imbobo bazalwane ngeke usanaka nekuthi ngithena ngifika bamendela boAsha balasondlela ngoba udakufuna Jesu labo mama balasondlela mangibuka kabi ngeke babone ubanani udakufuna Jesu. I don't think ukuthi labazalwane laba basinababhora lendlu okusikhulu nje kalula kanjalo yakhe abantu nje ngasiyapha amen angicabanga ukuthi abantu kanjalo nje hayi ke the next step asikubheli then kwabalula hayi bayekela no bake bayiswa ukuthi bangagubhi amen but bagubha because bebade ukuthi bafuna le faith lebebanayo ukuthi this is the last stop esitayeni ngiyona phela esimthinga ngiyona yabe nabakhona bagubha ifaith bazalwane sawuba nayo ngiletha sibanga ukuthi leti vumvu ukuthi sishaya both sides sishaya nje ingcebo sometimes but nasathi ukuthi ngifuna imbobo leta kuJesu ngeke usibone lesiminyane haleluya bazalwane wabamba lensinziso lathi Jesu ukunika yona nasofike la kuwe ngeke usibone lesiminyane ngiyakuthembisa dawulisa ngamadodana ngoba sibona lesiminyane emva kwalo la discover okay kunesiminyane asashini focus abuka ukuthi Jesu ungakuphi lenza asinayithola lenza uleyo asaconza kuyo direct athi ngawumba emabhiki ngiyofika direct kuJesu and une reward wafika direct Jesu ufika to Jesu your sins are forgiven uyakide tswathethelwa ntona konke lokunye come to place amen bazalwane wathethelwa lentona konke lokunye kuyabuya enzaweni yakho bazalwane le mithwalo lobuhlungu lebekule ndvodza lesehlakene baphela immediately nayifika kuJesu le mithwalo lesinayo bazalwane ngafika mbamba kuJesu ngithola kuthula ngithola peace le faith iletha insinziso nje nako konke lokumcoka kunako konke insinziso bazalwane samukela insinziso sikumukele konke lesigijimisayo lesikufuna bona insinziso haleluya ebazalwane uNkulunkulu in my experience ngidiscover ukuthi uNkulunkulu uyakugucula umuntu akugcobise iglory lethi uthi uphila namhlabeni kulomango lo wakuphatha ukhanze bantu sonke isikhathi bakufunela tinto leti benefits amen amen ukhanze bantu sonke isikhathi nakucatsha ngomuntu lemele endelwe lokuthinte haleluya amen bacabange wena ungakasho lutho ungakende lutho ngenxa yeglory losuku yembathini naso uthethe lensinziso amen amen sithina nje insinziso asithini isinyamini asine kwathi sabena abantu Jesu sina nje insinziso bazalwane yona yodwa ngeke dasidirector ukuthi naso usinzisiwe do this ungakwenzi lo haleluya amen nakulokunye kulendzaba lebazalwane ngidiscover ukuthi kube le ndvodza lena ayitholanga lomuntu ayithwala ayilethela kana Jesu khona lokuphila kwabo noma ke lensinziso yakabengeka zayithola haleluya of which siyadzinga kubathwala bazalwane sibalethe Jesu ade ubasinzisa yena haleluya thina sithi insinziso thina sidinga ukuthi sithwale bona sibalethe Jesu yena abasinzise angabasinzisa yena lokulandzela ngokuphila praise God. It's so unfortunate ukuthi leli la uNkulunkulu alisichazeli kabanzi saphelela wona lamadodza abesinzisiwe imvelo amen bazalwane but sifa liyaphila imayithephele kube wona ajika buyele ekhaya ngithi wona abebonakala phila ngaphandle haleluya kude buhlungu bebetenabo lolukholo lababanalo lolukholo leJesu angaphilisa lo bangathi bani bona angisho kusisho njalo la ngoba ngiyacabangela bazalwane
Kuthi ngentela bani bona ukuthi umuntu lodzinga philizwa mina. Nasa silethe lo angathola impilo asukuma hamba kade ukuthi kubona kwabo ukuthi uyentekile inkonzo yabo. Babona ukuthi akhona esukuma kuyambelelo bathi hayi cha sishayile babe bambamba ngesandla ukuthi babiyele ekhaya. Bangasakuthatha la kutholile. Angazi. But it's possible. Ngamlethe umuntu esindisweni wena usaleceleni manje. Hallelujah.